Mann, der sich als Mensch und Kaiser die Bewunderung aller Völker erkämpfte, hat über seiner großen Aufgabe noch niemals das Schicksal des Einzelnen vergessen. Überall erzählt man sich die Geschichten seiner menschlichen Großmut. Immer dort, wo er dem Elend begegnet, einem mittellosen Kranken oder einem Kind armer Eltern, bezahlt er die Behandlungskosten selbst. In einem Hospital, das seinen Namen trägt, werden sie dann operiert. Die medizinische Fürsorge ist für Kaiser Hayylasilaase nicht nur ein soziales Anliegen, sondern auch ein privates Steckenpferd. Oft genug lässt er sich an den Operationstisch rufen, um stundenlang Zeuge einer Operation zu sein. Zeit seines Lebens hat sich der Kaiser ein unermüdliches Interesse für alle Dinge des menschlichen Daseins bewahrt. Er lebt nicht in einer majestätischen Enklave, er lebt mitten im Volk, von dem er wie kaum ein anderer Souverän Liebe und Verehrung empfängt. Biyya guni keenya irraanfatame hattuun waslaattan diinaa harkaaf harma namaa ilmarraa ciraa turte itti faarfamtu keessa jiraachuurra du'ee dhabamuu naa wayya isinitti himaa. Kanaaf wanni waadaa isinii gallu abaddan dachiif samii walit dho'e malee taankiif baankii isaanii haajaa irraa hin qabnu biyya teenya irratti ardii teenya irratti aradda hunda irra deemnee nama keenya hin gurmeessina. Oromiyaa Oromoon itti abbaa ta'e Baale warri Baale itti abbaa ta'e Riiraa ummanni Riiraa itti abbaa ta'e gadi ijaarra jechuudha. Nadii gammadaa waan jedhaa ture beektu Oromiyaa teenya irratti yoo feene mataa keenyaan yoo feene orma kaaniin wal taane nu kabajanii isaan kabajne jigii walii baane jiraachuu dandeenya. Saamamaa garuu tuffatamaa garuu dhiitamaa garuu dhiibamaa garuu abaddan አንተ ለምን ተናገርክ ብለህ ካልገደልኩ ካላፈንኩ ስምን ካላጠፋህ ማለት ከጨቋኙ ወያኔ መባስ እንጂ ምንም ለውጥ አያመጣም። እንደዛ አይነት ነገር ደግሞ አንድ ነገር መጨመር ፈልጋለሁ። በተለይ በኦሮሞ ላይ የሚደረገው ጋጋታ ያጠነክረናል እንጂ አያደክመንም። ከኔ በፊት የነበሩ የኦሮሞ ወጣቶች እኔ ለተናገርኩት ተሰቅለዋል። ሰሞኑን አይተው እንደሆነ ጎሰኛ፣ ዘረኛ፣ ጠባብ አይደለም ይላል። ከኔ በፊት የነበሩት በ1970ዎቹና 80ዎቹ ኢቭን 90ዎቹ ውስጥ
ጠባብ ብሔረተኛ በላጭ ወገባቸው ላይ ወረቀት እየተለጠፈ ተገሏል። የኦሮሞን ህዝብ ትግል አንድ ስንዝር ወደ ኋላ አልመለሰውም። አንድ ስንዝር ወደ ኋላ አልመለሰውም፣ ወደፊት አይመለሰውም። የኛ ትግል በሚሊዮኖች የምንሳተፍበት እንጂ ጃዋር ወጣ ብሎ ስለተናገረ አይደለም። በሚሊዮኖች ተሰልፈውበት አንዱ ሲወርቅ ሌላው ያን የወደቀበትን አርማ እያነሳ የሚሄድበት ነው። እስከዛሬ ባደረግናቸው ትግሎች ውስጥ አንጸባራቂ የሆኑ ድሎችን እያስመዘገበን የመጣ ነው። ወርቅዬ የሆኑ ወንድሞቻችንን እህቶቻችንን እያጣንበት የመጣ ነው። አሁንም እያጣን ነው። ዛሬ ነገም እናጣለን። ድል እስክናደርግና ህዝባችንን የሚገባውን መብት እስክናጎናጸፍ ድረስ ወደ ኋላ የሚመለስ ነገር አይደለም። ስለዚህ ወደ ስድብ የሚመጡ ሰዎች ሊያስቡበት ይገባል። ዛሬ የሚሳደቡ ሰዎች ትላንትና ገዢዎች ነበሩ። ሀገር ሲያስተዳድሩ የኔን ወንድሞች ሲጨፈጭፉ የነበሩ ሰዎች ናቸው። የኔን አባቶች ሲጨፈጭፉ የነበሩ ናቸው። ሲጨፍጭፈው የመንግስት ኃይል ይዘው የመንግስትን መሳሪያና ቢሮክራሲ ደህንነት ይዘው የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ ማፈን ካልቻሉ በሬዲዮና በኢንተርኔት ማፈንና ማዛባት እንችላለን ማለት የባሰበት አባዜ ነው። እብደት ይመስለኛል። እንደውም የባሰ ቁርጠኛ እንድንሆንና የባሰ ተጠናክረን እንድንቀጥል የሚያደርገን ነው የሚሆነው። As of recently, the death of Hayylasilaase, an Oromo musician, has sincerely rocked Oromos to the core. His death and assassination has proved to us that Abiy Ahmed is no longer fit to be our leader, as he has failed to deliver the peace that he has promised. Ethiopia has erupted into chaos and violence because the 2019 Nobel Peace Prize winner has resorted to ethnic cleansing of his own ethnicity, and we are disgusted by it. We urge the Australian government to stop funding the Ethiopian government with our taxation money, as it is being used by a government who are killing and wiping us out. Over 3,000 peaceful protesters have been arrested since the death of Hayylasilaase, 2 of them being Kalee and Jawad Mohammed. They have been arrested for the early crimes that are waking up the Oromo people to the oppression that they have been facing. And be to make the Neftanyas happy, imprison them for calling out to the Oromo people, for waking up the Oromo people. They may cut off the internet in Ethiopia, but we here will still continue the fight for our people. We demand the involvement of the world. We demand justice. In Jifannon to Ummata Oromora.